chick ubani manje yimi noma uzindle Wena khuleka lenzali awele undaba idingi wena. ayo Wow. Yeah, le ndaba idingi wena. Wena nje ngcono soyazi ukuthi asenu2 yabo. phela sifunga ngenza kanje ngikuthanda kanje ungenze kanje mfethu Asikisi ya impilo na kumele understand ngithwale understand kanjani ngoba mina ngizimisele ngithethe yonke into yami ngayifaka eceleni even necareer yami ngayifaka eceleni for wena but when wenza kanje King, you quit school because of him. What did you do? What's your career? Wenzeni? like yeah I mean vele kahle kahle ngumuntu lo uthi uyajiva uyacula uyangiunderstand yena akakufuni uthi kafuni ukuthi ngibonakala emhlabeni So and stuff uyekele ukucula nokujayiva for yena. yeah imagine and kithi sinemali uyangiunderstand anything ayifuna ngiyamnikeza lo guy ngiyamnikeza like angathi ufuna lokho ngiyamake sure ngiyaphanda ngimnikeze mara manje ungitshela ngabozinhle uyangithuka uyamuzwa nawe ukuthi uthini asikabi nesikhathi eside mara indlela yenza ngakhona like seriously mara siwawulimaza yamona ukuthi akakuthandi sibuka akakuthandi umuthi ukuthi uyasebenza icondom nozindle mara vele lo zindlela isebenza icondom nisebenza nangisharo ube suzodla nami ha awamele phela ngisho ngindoda phela shit yazi but ne angisenalo uthando angisenalo uthando angisenalo sibu inhliziyo yami buhlungu uyangizwa